Anodaine akita oburwire bwa pressure na sukari ahizoba ryo mukaga omurunankurabye Kampala kandi ogwaferera ha myaka 29 yazikwera izoba omukyaro Kantunda omuri Kitabi omuri Bushenyi. Ishe wa Anodaine yamugamba nko mwana birarye manzi kandi omwesigwa muri limited resources okitu tikiramuzibiri kwika ahamara mwagwe. Let us all be as courageous as I know you are. Na makurebera hari babe naro webembeze yuriyo nuza namjafari waura ayo naro webembeze kujara buta abe yagiro ahimuke Mawanda nko wahire Fiz Anodaine arukushomu bwa roya yagira ngo naija kongera kuronda mu ndijo mwana omukayabo amukwatireho mukayani ngazarwamo no chimanyi ano yagenda katuchikeze kunkanyoniwe nzagaga nkwate mu ndijo mwana omukayani Mandela akakigamba je yagira ngo wanonda kuhindura cyanga ekyo kubasa kukole kyamangu mangu no kwegesa abana hato mwana ogwabira yegesibwe abire ine garikaha akatransforminga community ari kutandikira mu family ye twaferwa netshasha barambarugahare yagira ngo kinerugaba ati yabasa kuba habwa mirimo ya government ngukonka yazikisamaziga miliyoni 5 ari wabwe gwanga olw'emirimo egy'enjawulo gyamutumiddwa omukulembeze w'eggwanga so tasobola kujja kutwegatako naye ayimirira wamu ne famire mu kiseera kino ekizibu era aweereza olubugo lwa miliyoni 5 zibayambeko mu kutegeka okuziika. kama bene imwe ruhango bushobozi wabyo nabaho mugisha patiri na mwana Anodaine ahaferire abire nakora na company ya Owen and Company Advocates kandi yafera ha myaka 29 habwa TV West and Adolf Yahika.